Dostlar, sizlerle birlikte ben Rasul Player ya da sizler biz Minecraft Выживание 3-cü bölüm süretinde olamız. Endi ben sizden yani kapkara olup dur deseniz ben o şeyini bitken olasım. Karacığım jattı olup jartı silmeye kaldı. Endi ben 10 minutluk daha sonra süretim olam. Endi köp sözbay biz videomuza kettik. Dostlar, endi biz dedim o şeyden şuğum gerek karacığım. Tas kaydı. Tas ne? Göre. Oy be. Oy be. Dört polisnik kaldı. Ne biz dedim. Kamerayı attık ya. Biz önceden su verip ne diyor? Bunun için canavar yap da indi. Az olsun, az da olsun, kopya olsun. İçinde evlilik. Hadi katat kesinlikle. Kendimde cat dolan. Arasında kuvat olsaydı. Telefonum. Ve evet. Çıktık. Evet. Oy bay. Olacak. Oy bay. Hap oldu. Şimdi bizge kişi taptık da. Şimdi biz dedim soğan salmamız gerek. De az da olsun. Ağaçlarını alıp tapalım. Dikkat sosun biz ağaçla satmayalım. Yüzü soğuk gerek bu. Böyle. Ana ağaçta da olur bizge. Keremeti yüzü soğuk. Nikiler korkman zaman buldular. Şimdi de yer tutuyor. Bir onda turot. Ustamasa. Ancak ta nipisi. Pıyırın kaptan nipisi. Ancak da robot. Kıskası. Evet. Yesik. Ha. Yesik manızda. Onlar işte. Sola şahtı. Şimdi şahtın canını sağladım oğlum. Ay be. Ne? Ben olmuş direkt. Niye olsun olsun. Şahtı kayda jenek. Özümüzden. Özümüzden şahtı kayda jenek. Olay da gitti. Tak. Ay be. Minecraft katı olsun. Nağaşı yemiş bekinde. Uğraşımız. Ya dostlar uğraş tapağın. Ne özüm. Şahtın alına isam. Alinde. Biz ağaçın. Niş ağaçın apı sonu göreyim. Ne 14 ağaç. Ne? Aslında bu kuvveti olamaz. Ağaçlar da köp olur. Gerek bu at. Şimdi biz yetimliğimizde sağ öyle kendi. Karnım aç kaptı. Ne diyeyim? Evet. Ah, karnım doydu.
Бізге жасаған ағашымыз міне 64 болыпты. Күректің орнына қоямыз. Ал енді бізге верстак керек, одан есік жасап аламыз, дайын тұрады. Ал енді біз үйімізге кеттік. Кішкентай үй болады енді. Қатқан соң мен үйді дұрыс салмаймын да мүмкін. Не? Осылай. Булыжникпен. Булыжнигіміз құртпай-ақ қояйық енді. Осылай ағашпен істеймін. Бесеу, алтау жетеді бізге. Отырып. Міне. Осылайына қойып шығу керек. Айбей, аяғым ауырып қалды. Міне болды, біз қабырғасын жасадық. Енді анадан неше болды? Аз емес. Біреу, екеу, үш, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз болды. Аз болып тұрды. Есік жасаймыз. Тап olmaydı. Әзірге бұлай екі есік қойымыз. Бір есік қоя берейік. Енді болды. 26 ағаш қалды. Енді 10 минут болып қалыпты. Жалғасы бар. Ойбай. Үйді жалғастырамыз. Салуды. Алтау oldu da. Бесеу. Алтау. Айбай. Мені модern салып тастайық. Осылай. Үйдің қабырғасын дегенім ғой. Звонда, по-любому, по-моему.